Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les cornes de gazelle. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في اللون مرحبا يسون على شانيو عسلامة نون إيوذي قلان مرحبا يسون إيوذي ديرنان ذي جديدن أكن يدني غاسي قد نخدم تشارك مسكر سلامة لا غوسيت أروني دي عجبن قيموثي ذي. On va passer à la préparation. Là, j'ai 3 mesures de farine, une mesure de semaine, moi d'un doigt, une pincée de sel, la vanille, voilà, et le reste, je rajoute avec l'huile, voilà. Alors, j'ai 3 mesures de farine, une mesure moins d'un doigt de semaine, et j'ai rajouté l'huile. أكني دني غسير 3 كيلات من الفارينة أرني غاس يون سمن سنقص غاس ان دوا أرني غاس الزيت تشورا الكيلاني نسمن أرني غاس شي طحن الملح لافاني هاكا توالي مذرويغ كلش هاثان et ensuite سرنو غامان الزهر voilà. Pour ramasser la pâte, je rajoute eau de fleur d'oranger. إذا قلت سقوذ وثارة أنو ثسمن الزهر ألا ما تجمع لا بات نكونت يو ميم طون أثتس كنت توالي للفارينيت السنت للفارينون تسارة أسر نمت كان شيطوح على ما يتجمع لا بات نكونت أتيلي تلقاقث ماشي تقورانت ماشي تلقاقث مليح هاتيلي كان تلمست فوالا جو راجوت فور ا ميزور eau de fleur d'oranger. Là, je vais peser mes boules. Je vais faire 30 grammes et la farce 20 grammes. Voilà, en tout 50 grammes. هكني دنيا ذا قد وزنا لي بولاقي 30 غرام ماذا لا farce نين داخل 20 غرام. Alors cette شريك ثنا 59 غرام en tout. Et là, on va préparer la farce. J'ai 3 mesures d'amandes. Après, vous pouvez utiliser les cacahuètes. C'est comme vous voulez. Et là, je rajoute le sucre cristallisé. Je remplis pas le verre. Je laisse un doigt. دقيق ندير نغسير 3 الكيلات نلوز يون سكر موث تشرشر غاس نقص غضاض فوالا اس نقص غضاض نسكر ابري زعما تخدممت الكاوكاو ماشي لماس اللوز
داك سيرنوغ لا فاني. ابخي ثاني يحمل القرفه زمرستر القرفه. Je rajoute la vanille et après si vous aimez la cannelle, vous pouvez rajouter la cannelle. Et là je rajoute une cuillère à café de semaine. Voilà pour la farce, comme ça va être tendre. Elle durcit pas la cuisson. دقا كني درني غاسترنوم ثلاثة ونجاو نسمن إوا كني لا farce نكونت وستغرارا. Je mélange le tout. دقا ترويمت كلش. Voilà. Et je rajoute l'eau de fleur d'oranger. Voilà, il faut y aller doucement. دقا سرنوغ من زهر على ما تجمع تخدم دام لا بات. Voilà, il faut y aller doucement avec l'eau de fleur d'oranger. داكي ميم خممت لا فارس نكونت او ممثت جمثت ما ويا كنت 1 heure 2 heures ايوا كان هذا يفسي سكرني هذا يقيم داخل معسل. Voilà. Vous pouvez laisser la farce 1 heure à 2 heures. Vous pouvez préparer la farce la veille. Vous pouvez la laisser quelques heures, c'est encore mieux. Il faut bien mélanger. إلا قد ترويمت مليح ذاكيني لا فارس كين كنت لكن ستواليم تستعجنمت مليح. ذاكي غتغمر يا تجار كني ساعة سناث روح متخممت شغل كنت وغنمت دار غورس. On va passer à la préparation des gâteaux. Voilà, je prends une boule, je l'aplatis avec un rouleau à pâtisserie en longueur. Voilà, si ça colle, vous pouvez rajouter juste un peu de farine. Je prends les amandes. Voilà ma farce. Je fais un boudin. Je le place à l'intérieur et ensuite voilà, je serre et je roule. Il faut bien serrer et tourner. Voilà, il faut bien serrer. Voilà, comme ça. Et ensuite je ferme comme vous le voyez sur l'image. Voilà, il faut bien fermer. Voilà, il faut pincer comme ça. Voilà, le milieu, il faut le laisser bomber. Et les côtés, il faut que ça soit fin. إذا جيت ولمت سوال نكونت دمغد يوث لابول مسلعت مثل تنطاط خممتاش يطوح الفارينة et ensuite تسترمت داخل لا فارس النير et ensuite تدورم سلاقل تحمزومت تحمزومت تدورم سلاقل لما تفوك لاباط النير عندك كان يفوك لاباط إلا قد تغلقمت تسبانسيمت سي ضوضان نكونت إوا كنا تغلق وكنو تلارا à la cuisson. Voilà, je pose mon gâteau sur le papier cuisson. Voilà, j'ai mis le bouchon au milieu, comme ça va garder la forme. دقا كني دنيغ خدمت ثلاثة بوشون ثلمست إوا كان كنت تدفع تقيستي وكنا تدفع تعادل نتير كلي. Voilà, je vais faire une deuxième, je vous laisse regarder.
Il faut préparer à l'avance la farce, comme ça, pour gagner du temps. Voilà comme vous voyez. Voilà, je prends un cure-dent et je pique. S'il y a de l'air, il va sortir. أستفهم ثكاكي كوردون غزالاميط أتفلوم تشارك نكونت إوا كنا ديفاغ مثل الهواء داخل أديفاغ. Voilà, je vais faire les autres et je reviens. Là, j'ai réchauffé le four à 180 degrés. دقيق ندير تشعل الفرن 180. Et ensuite, الوقت تبوين مثل توالمت بدون تتوغل تدوغي بوينت سوادك سمت تزيد. وتجرات بوينت مليحة لما زقواغيت مولاش هذا تشارك ونكون تذي قار. Voilà, après je place le plateau à 180 degrés, à peu près, on va dire 20 minutes. Dès que vous les voyez, ils ont pris la couleur dorée, vous les enlevez. Là, je prends un sucre glace, je le passe au tamis, c'est très important. Et je prends mes gâteaux, je les plonge dans un sirop. Voilà, le sirop, vous pouvez le faire à l'avance. Pour préparer le sirop, prenez une casserole, mettez un verre et demi d'eau et un verre de sucre. Et vous le laissez pendant 10 minutes à feu moyen. Là, je plonge mes gâteaux dans le sucre glace. Je rajoute le sucre glace dessus. Voilà. Et ensuite, vous le laissez comme ça 10 minutes. C'est mieux sherbet ولا من زهر. إذا تفهم كاسرون تستخدم الكاس ذا نفس بوامان سرنو يون الكاس نسكر يتروي كلش تشعل مثل الغاز كنا تكومونسي تركمد حسب 10 دقائق كسمت تزيد إلا قشربت نكون تاتيلي تصمت. Comme je disais, c'est mieux de passer vos gâteaux au sirop que de fleurs d'oranger parce que il durcit les gâteaux. Voilà, il faut bien appuyer, comme vous le voyez. دقيق ندني غميت تجمث تشارك نكون داخل نسكر ببرا 10 دقائق أثيد كسم تسفضم تسكسم ثوك زايد النير عندها يخوص استرنومث. Voilà, j'ai fini mes gâteaux. Je prends une passoire et je saupoudre dessus sucre glace. Voilà pour la finition. Comme ça, il va être bien net, joli. دقيمي فوكم تشارك نكونت استفهمت كاثا غارفيل تستخدمت سكر كلاص سوفلا وكنا دي غادي يروح هكا في يونس هذه قاعده هكا نستوالي. Voilà, comme vous voyez, on voit pas les traces des doigts. Et là, je vais rajouter brouillon alimentaire. Je prends un peu sur ma main et je souffle. Voilà, je souffle. Et les paillettes, ça pose sur mes gâteaux.
داك كني دني غسرنو البغيون سفلى اسمي راه شي طوح رفوسي وبرا الصودا مي صودا اد يغلي لي بايات ندغلي توك سفلى نشراكاكي لكن ستوالي يمكن اذا كي خدم غاس دوغي. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني la vidéo جيت توثر سلو لايك سلو بارتاج ما نكينوني دينير تجيكم ذي الهنا تلويث على la vidéo نظن ما يبغاو حنين ثان ميرث.